Ulit una chuan he application mobile application MST mobile application ming choi chan puvi mal som tlanga thusoi turing kan som do nanga he application lo chwa dan te man dan tur te pon ani ang chu adu opyang soina nei turin kan some kan host dom tak Angela Polte kan hun servin man saktu upa tilal limpuya MLA dom tak te tin kan deputy speaker te ron thlenga kan advisor to CM te le ka MLA pui ka ti tomayang dom tak tak te tin pumal somzual aral te MYC chairman te tin Lailen Consulting laman ho tu te le helai munaron kal zong zong ka ti to mayang in zawa in thole surkista meng chibai kanan bu ma sa cheu ni zanin kan program chop chil takin kan han ruam mana min ngai poi mo a hain ron kalai hi in chunga lom thu kan han soima sa ni se tin atot le chuan zanin program a hi mi tam tak han som om te pon intimai theya amai ro chu he apps hlutna te tin ke mange po min tui pui tu do ka hriat nai vai tak tak te kha kan han soma chu chung chuan kan som mai te point om ti ka hria khanga te pon life alo clear tu te chunga te po ngai dam te kan han dil masale boka tin dot le chuan lung lei pa kan nia lung lei MLA chuan HPC vice chairman kan ne solama lung le ti om tak te kha nia ti zona te kha om theya amai ro chu ne kan hria thewagin session line nia assembly session kan nei line nia he apps a hi sang hi som pariat ka in candidate khati lai tang to pathian le bi puizara thantin kalo ni chuan mi puiten eng huna po zan lai an har sat na kha eng huna poron thlen theina turte tin chu changa nilova suggestion te thleng po nia tin hei kan sarkar ti mei ten kaini sarkar te po han ti taila tin pulal du oma kan chief minister duam takai hruaina hnuai langtlang sarkar te kan tia khanga tan te po man ro tangkai takani theina turte ama tang to kalo tlang a pui thina ni wang khan helaya Lailen consulting te aizol an beisa tin ke kalo om lai lo ni nen tin bial mi pui atang te le khang apps kalo tlang a pui manifesto mi mal manifesto kalo da veni wang khan eng tikang e ti zona tam em wangin helaya hun rem chang pathianin min ruam han saka kan ngaya tiang chuan helai huna lung le ti om tak kha kan han ti ta ni ti te po kha thuma kan han nei duwa tin na tot le chuan he apps a hi sarkar sum te hekna lampang turani donova keima mi mal sum atang te tin ka hlo tangin hemi apps en call tu tura hi kan ruam man bokani ti te po kan han soi lang du thima tin na tot le kan han soi tel du chu he apps in tan chu na hlul tuk lo mai theini thilro pui tak poni lo mai theya amai ro chu amang tang kai thei tu tur a bik takin kan bial mi puite tin lung lei lampang te tin ke ma min lo dor tu sim ta na thil tang kai tur ni wang khan a hluviau theya in tan chon lo ma se ti te po kha kan han soi lang sima tin a minga hian zona om le theya MS ti han ti mai chu mani in ti ro pui du na te poni them ti kha om theya zona amai ro chu he apps kan siam don chu soyang deu chuan sang ni som pariat a MLA candidate kan ni chumatra kan ril ruwa kha chuan lung lei not ka din na constituency tan ti nia amar chu huna ron kala tun sang ni som ni pathuma tiang hian pathiang lemi puizara van nei na te kan han chang chho ta chu ta chuan kan ho tu ten mo phuna sang jok HPC a vice chairman in high power committee me an dale ta ka chuan bial mi pui te kha kap min thang tling tu ani rualin ka mo phurna ina kentel min dor tu tam takan om sia chumi ni wang chuan tu poina min dor thei hian ti lo loila ti te ril ron om chawa
tiang chuan a hminga po MST a ti khan min ko na ang khan kan han data ni MST bus kha chu ni chia lo ni mo pu ma lim ole ne ka sai do lo wang assembly session line ya so kan deputy speaker oma minute nga ai tam kha chun rem ti chia lo wa kat kual do lo wang point ni khat che ka soenga ne he apps kal phung tu ra hian apps duang tu te lamina ron soi don thawa apps kal phung ka chu kan ria thewangin Mizoram sarkar sang kan lo hron to a thei to ban chuan theina zong zong kan chuanga chuti chung chuan mi pui te a kan ti til thuleng tam bera chu lang tlang sarkar ti lai hi ni tin BL to MLA te po kan lo hron to fekang mani BL thewa MLA fan man na hre tur pon RTI chopte lo nga ya RTI nuwa po he MLA fan nei khoi mura nge ti chiang lem lo te po kan tong fo ni chu tiang zelin BL chunga mani BL theu han thirela malak na a local council te a councilor te corporator te po niang chu a khua le tui te po na kan hriat lo malak na hi alo om fo ni chumi ni wang chuan hemi apps kal tlang hian eng po amimal MLA kan ni na ngin ti teng khatam halak na zong zong kha up to date theng per kha kan upload don ani MLA fan man na po kha ran pa RTI manga zongai don lo ni aba ka chu da thang chu point khat na ni ta se china dot le chuan in rem chen kan kalpuya chu he epsian aket atum lian ber te jing mi pakhat ani hei tun MLA toy te kan han ni chung te HPC vice chairman mo phuna kan chel chung point kilometer za chuanga tang te min dor tu ron kala kan han chu china an thu soi du kan ne nan har san na thlen du kha second ni khat leka athut muna ron thlen theini thlat mai ni ka office do kana khan khang an har san kan solution om chuang lo ni a then chu hun nga de ngai te lo ni ya chumi a chon hun ni thum te ron senga sum le pai tam takaron senga tin kho pui pon atang pe chuan in thlung takin in kil toi takin chung te bel turan nei lo pe chuan chu tiang chuan ron kal thina ni chumi ni wang chuan in rem chen hun khoral na tam takte sum le pai kan khoral na tam takate kha he apps kal tlang hian keima mi malbik ti mai teang kal tlanga rong bol na zaw le zol theina tura ta na siam ani ti te pokan han soi lang du ten a pathum na chuan he apps kal tlang hian MLA ne na kan soi ngam lo tam tak mai chana kan soi ngam lo hi soi thei tura ka ngai ni I kan thre wanga zana kan mu do na har sat na kan to ka ni sum le pa ya te thena chuang kan to ka tin tam lo thila te zana ne kan han muwa kan han ngai tua MLA han thlen chu ti ril ru te po kan pu ni amar chu kan bial tu MLA kan nu le pa tur MLA te kan ni wangin nak tu zia chuang ka thlenang kan han tia khua lo wara kan in kan huai se nei ngam lo le thini ti chuan har sat na sang kan lo to hi mi zo mi puite bik takin alo in up thina ni chu thian le thian in kar te pon yang nu pa in kar te pon yang chung kwa u naw in kar te pon yang ti mi mala har sat na pon ni theini ei zona konga te chu he apps ina atum pakata chu chung kan har sat na mobile phone atanga mizak zung ber poina I kan thlen mei thein tur MLA a kan thlen mei theina tur kha ani bokani ti lai te kan han soi duwa ei kan min release sak tu pu wana sai lo te po ega mai lo ko lo that lo de wa toilet I om lai po khan I ron ti mei theini chueng mo ma moi nei chon mo khatiang te khan eng huna po phone tu lai chuang kan mong vek to ei ting tlang kil khor ber ka ti chuang ka soi sualanga Jio aron lu to smartphone kan nei to kan ku ta hen khovel hi om to ni chu me ni wang chuan eng huna po he apps kal tlang hian
min dor tu te min bor thei don ei ti kha kan top don hai nge warning bell in ron met mang silok minute nga ka pel ta duai mai ole eng pon is se he fc midang te ta na mal somna ni theina turin pathian mal somna min lo dil sakula tin ani na turang taka man theina turin a operator tu te po mi lo tong trai sak turin kan ngen bok chewa in chunga lom thu kan han soi non le bokani kalome